Yan tu ampe to matatari lo maponcho baca na kome matana tu salawa mi. Melo iminung salawa mi na pake din malampe baca na pade meto na mega baca na pala. Anak mun rito mana to pa masikolara ni mega ni na pala. Metama masigi Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Melo imasu Allahumma inni as'aluka min fadlik. Melo imatin ro bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi to matot na pala ga. Kade na pala itu? Iya ni Pak Guru. Nasa dua na mu baca. Ya kode mau bismillah salawat bawa no. Kode mau bismillah salawat na. Mematin ro bismillahirrahmanirrahim. Mau to alhamdulillah. Meta masih ke bismillah. Apa dia kan apa lalian na? Maka to pandita daripada kamu baca. Tama bahamu. Ayeuna tu nang kayasat doa khusus sangka doa umum. Iya tu nalai Pak Bura salawat mi. Magai na baca wami Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Na penawarung ko pala limanna. Angkat tu na Pak bicarogi Nuru Muhammad ma'bura pong Allah Ta'ala barakaki. Maka itu cocok nih. Dia na salah. Dia na salah no. Bicarogi mi. Maka dia nang kagagana na bitta buray bi paja tuh. Ya ko pong Allah Ta'ala na barakaki selesai persoalan. Itu. Jadi dia na malampi bacana tapi itarima donna na sabade na Pak Baliang.